Madhani rogocho. Mwenega inyuothe. Ndio no maundu maingi makugatiga. Thank you. Na muno nyambiririe na mubunge wakwa Mwafrika Kamande. Ndio agithio kiu. Akoragwo ahete na kanitha witu no gwetikirire turutithanagie wira nake Kaha West na akitikira thĩinĩ wa history ya Kenya gukorwo na deputy MP gutiri uki ona korodi wabici takirihagwo no ni ona gwateithio mwingi muno tondu rĩrĩa rĩothe ndamwenda ndimwagaga na ngĩmũbatara nĩ ngũmuona. Thank you my honorable member. Ngucokia ngatho ingĩ kuri Mheshimiwa Waziri Tumbe just because of choosing to be a friend of myself and a man who have fought very many battles and a man who makes sure that every word that is spoken is just made to come true. Tumeshinda naye leo State House na mzae na nikakuwa na time nzuri hata kukula huko. Na najua tayari yaliyobaki Mheshimiwa Tumbe utahakikisha yamepangika. Hata hiyo siku tutapanga hiyo safari ya Nyeri na Nyandarua ni the same thing, ni boundary tu. Kwa hivyo ni kupitia hapo kushuka kufanya hiyo kitu na kwenda pale kufanya ile ingine. Kwa hivyo ukituma hiyo radical team tunangojea porezo pia because of you apitia hapo. Mama yangu alitoka home akiwa mgonjwa, ndamwehire dereva tondu ajirire kura yakwa ndikura I must vote 3 people. Kiaraho, Badirisha, Naruto. She went to vote when she was very sick. And after voting, it took her only 9 days. Then she was hit by stroke. I think, mimi nilimtuma kwa gari, wewe unaweza tuma mzai kwa ndege. Na kuja vote, na rudi. Si ni kweli? Nimeshukuru sana kina Mudhokijo, marafiki wa zamani. Siwezi wataja wote kwa majina, lakini nishukuru clergy, bishops who have been here. Even my senior most, Bishop James Maina Kegia is here. Mutumia wakwa Betty Montet kana Betty wagitahia ugoga tutite ngoranaga ona ndikwirikagirira ni uwi no ni ndakena muno atungatiri aitu othe makanitha maitu ma priesthood na ikibiu guku kuma Keno nginya Thika na makanitha maria mangiturutithanagia na muhamwe ambrere mwe aini ya gospel na mwena uyu kindirona arata Mami ta Musaimo na ngona murata wa Mami ukimarari ndugu muno gwitwo Njagi ari ndugu muno Njagi ni arauma kuri auma agathia kainira Mami nyimbo ifungo igiri kaimbaga only ifungo igiri tu Mami agakena muno na Njagi undu ucio ndikariganirwo te Mami ni endaga nyimbo ifungo igiri tu warikia kumuinira uinuke and you could come and do so. Ndakwira nera batara nyimbo rwimbo ru ifungo igiri no kaga no kamuinira nego waje kwa njogona ndendaga nyeki ifungo igiri tu atendere ko kihikia mundu mutwirie no murore atendo ndaga guikie konia na rugirire go maituke muhekiri nendete nyimbo icio biu ndandoraga mutumia ora waciarire Mami thank you Njagi ni wira ndu ucio rekagira Mami witu eri ikiuga ni kumugweta inyuothe ingeni na mathaa ma chairman akaragugirie magene hindere gwika uguo marenda gwikana niguo wabata muno nio njugire thank you kuri pastor othe mareverend mothe na bishop mothe ahũria biacara othe aini othe na andikia mohoro othe generally mundu ni igwe emwe appreciate ona ateti mwisho ndikirie na Mheshimiwa Sabina ni ukoretwo kinyandikira message ngituka kuonana wanakera gacira gaka ni ukoi ni oi rimwe message ni cikuingihana ringi ciiganire na ringi cia meaning na ringi cia time ndina message kijukiri thano itare ndirathoma na ringi ugakorwo your spirit is so down like yesterday and today the reality is kind of hitting with me and I thank God nendo ale maroka mucie tondu mucie kuma fellowship nene ningio teno na twahunjirio although by then diuma kunyuma
nyuma kuri YouTube State House ndinamenya anegorire rege pio timu Nyandarua kiama kia Nyandarua the kimako na thukatiri ingi muno na ira ni kurari Bishop Pius Muiru was there